Yebo Max. Kusazwakala. Oh no, ukuthi uma esikade ebingelela la ngase ngathi awuthi kimi welcome. Mina nje Thabane mfethu uma ungangithembisa kuleyo nto ukuthi igama likaZondi lizoyekwa ngizophuma futhi kule panel. Mina nje ngizothi ngiyacela Hayi. Mina igama likaZondi mina ukuliyeka nje ngizokhuluma nje ngibe brave. Ake nje ngibe brave nje ke ngicacise. Max ukhona nawe. Babuzama. Ngihlangane nawe mina ngizenzela umsebenzi wami. Nawe Max wa requesta la ku panel wami ngangivele vele mina ngihambela uhambo lwami. Futhi ngiyazi mina uthi ngibhekephi. Isibindi lese enginaso angisinika ngobaba Nzama. Nginaso vele esokuzalwa. Nawe Max ufike wangijoyina la kulabo panel. Ngingaza nomyeza naye weza naye wazokhanusa la. Namhlanje uyasibhoshela la kodwa uyena weza la wayesabuka abantu abawu16 namhlanje uphakeme naye kwi channel yakhe ngenxa ukuthi wazama ukuqophisana nami so now usuzuvukile uphakeme ko live bangenxa ukuthi uqophisana nami fanele lokho sicaciseni la ukuthi wemadoda mina nonke ngihlangane nani vele ngizenzela umsebenzi wami so lento yakho Max yabantu abathunywayo nani mhlawumbe wena ke before ubuthunywa kodwa fanele uyicaciseke leyo nto leyo ukuthi asifiyanga ngendlala sonke mina ngimele 1 2 iaddress yami wona ngangikunikile leyo myeza agcine efika kuyo wabhamba lapha ema security lento esenginika ngokusobala ukuthi okusho ukuthi wanikezwe wena but angikubeki icala nawe indlela obose usebenza ngayo kodwa ufuna ukutshela ke kule voice call yakho no Londi let angazi kwashabacima nginika iaddress sisi ubani bani utheni uyayifuna uZondi lalela la mfo wakithi mina ngifuna ukutshela into icace uZondi usatshwa wena futhi lokho mfowethu ngizokutshela manje uyithathe le video umnike usatshwa wena mfana kithi wangifaki mina lapho mina ungangifaki emagwaleni mina ngihamwe eMnambithi nase Bergville ungangifaki lapho mfana awukho nje umsunu wakomunye umuzi umnhluni kanina mina ongathiwa uqhamuka la uyangithusa angifaki lapha uZondi mfowethu nayo into ekufanele uyibambe umnike le video babakho usatshwa wena ngoba uyakondla mina ungangifaki lapho yabona le address lo ifuna lapha oyifuna lapha ko Londi Thabane ngicela ungelela mana king ilungise lento le address lo ifuna lapha kusisi wakho fanele kuyazi Thabane uyifunela umuntu wrong mina mfethu ngeke ngifihlele mina iaddress yami uhlezi uthi ngithi u1 up ingagezelana mina mfana kithi akekho nje mina ifuhlulula komunye umuzi engathiwa maye sekuthiwa maye sengifaka ekhoneni mina nimfice mina ngiyiphilela vele la enkanini yami and futhi njoba ngiyiphilela ngisuka kude lemagushesheni ngiyiphilela ngawo lenkani yami so ngiyacela ukuthi mfana kithi awuzama ukuthi mawuxoxa nabafazi lababopha ngaphansi njengolondi care ungabe nawe usuyamenza awuzama bayindoda uqoqula imi lakho awukwazi ukuhleba nomfazi kangaka uzuhlebe nento ezicaya abafazi berecord bekufake lapha ngoba ngelila ngokudunyazwe isitha sakho sivele sishayisa uThabani ngemoto noma simdubule bese yonke leyo ndibheka kumuntu ongahlangene nezinto uZondi uyamdonsa nje igama lakho uZondi ulifaka la ngaphakathi engxabanweni zethu and leyo nto leyo mfana kithi awuzama ukuyigwema mina uZondi personal akangenze lutho futhi anginankinga naye umuntu engangibuza imoto zamakhosi kuyuthula sizwe Buthelezi kuphela kodwa lento le wena oyenzayo libela ulidrag igama lakho umfaka la umfaka mfana kithi lokho kuzomehlisa isithunzi because kuyoze kugcine kuvela nokuthi eMnambithi akasatshwa cha ngumele mina uMnambithi siwumnambithi cha siyala ngasifaki lapho bhuti khona izinto thina esingasabi ke thina ngasifaki nje lapho ngasifaki mhlambe ningayifaka nje ezinye indawo ezihleli zona amaphara but ningasifaki ngasingenisi nje lapho thina angifuni nje mina ungifake kulezi zinto lezi esingathi sesinokuxaba phakathi nguphuthini mina yeah ngithe ake ngize ube ngaba abantu bengithega la athi ake ngize ngizobona ngizoyibonela ngamehlo ukuthi kwenzakalani ngizwa ke uLokhuze uThabani ekhuluma ngendaba ye location
Uyaconfirma Tabani yazi anginayo ne-energy nje ngivuka ebuthongweni nje manje. Uyaphila King? Ngiyaphila Max bafethu, ngiyaphila nje. Mhlawumbe ngikubonge Max ngokungena la. Uyabo? So Ngifuna uyicacise lento mfethu ngoba ngifuna igama likaZondi liphume. Max ufakazi wena uThabani ukuthi nawe ubuthi buta lapha Max mfethu, ubuta lapha ngikhuze mina sengikhuza after ungathunyiwe yimina. Uyabo? Kodwa naze na plan uThabani ukuthi senizongifihlela mangabe nitala lapha ngoba mina ngine soft spot. Ngiyajabula Max mawungenile mfethu. Into engicela yangicela into eziningi mina kuThabani nawe Max. Ngicela inoma yini eniyenzayo engxabano yenu. Niyinsizwa bafethu, angikwazi ukunivimba mangabe nizithintana. Kodwa ngicela nikhiphe igama likaZondi. Nawe Max musukuthi mangabe ulwa impi uthi kuliwa noZondi igama ethi Zondi aliphume because ubuhle baZondi mina ngiyabazi ku-King Park. Uyabona umsebenzi kaZondi eksamela uqede wokuhambela wonke amakhosi awaphakamisa amakhosi aceba amakhosi ngiyawazi mina. Uyabo? So nje ngiyacela bafethu uma futhi ningangihloniphi nobabili it's fine. Kodwa ingangihloniphani ngilikhulumile kodwa iqiniso kungabe ngathi ku17 nami engivele ngigitshelwe zingane ekhanda uMax ngapha uyangidonsa uThabani ngapha naye akasangilaleli. Uma bafethu nikhipha igama likaZondi mina libhidani okunye nokunye ukuthi amakhosi nemoto ukuthi ubani oqole bani ukuthi inyanga zenzeni vele nje mina nginendaba nalutho kodwa angikwazi ngalimeli iqiniso mina. Sora kancane ke ngibhaka. Igama ngicabanga ukuthi igama likaZondi le Royal Chancellor la ku TikTok I think lifike nami if I'm not mistaken. And kusukela nje eqaleni qala nje kokwenzeka kwezinto phakathi kwami nenkosi akaze kube khona la khona othola ukuthi either ngiyayixheka or ngiyimatanisa nezindaba zabantu. Uma ngabe emavidweni ngiyincoma inkosi ebese kuba khona abantu abakhetha ukuba izitha zenkosi bacasula ukuthi ngiyayincoma inkosi. Anginawo mina King amandla okucontrola labo bantu labo. Uyabona nje uThabani wayitala phela inkosi wadonsa ivideo yami endala ekudala yadlula wayitala lapha inkosi wayitala lapha bengangenawo mina amandla okukhipha igama lenkosi emlomeni kaThabani kodwa futhi igama lenkosi lingena ngoba mina emavidweni nami uma ngisuke ngiyincoma inkosi ngemsebenzi yayo emihle bese kuba khona abantu engicabanga ukuthi mhlambe ke izitha zenkosi noma izitha zami zokusizakala kwami ebese bethatha lezo zinto beyiphendukezela befuna ukuyishaya inkosi. Max no njengamanje iMaking ngicela unginike nje uthutana Max mfana wami ngoba ngiyaclearisha izinto la. Ngifuna ukugayida mfana wami la. Into oqala King angeke sikuphike ukuthi vele impi ibhekene nenkosi angeke lokho size sikuphike silosiyale nale vele impi ibhekene nenkosi kushawa inkosi ngenhloso yokuthi ayixabane nami vele nje lokho ngeke size sikuphike ngiyakwazi mina lokho angikuhlawumbiseli futhi kushawa inkosi ngenhloso yokuthi inkosi ayixabane nami ihlukane nami ebese mina ngiba inhlekisa ngikolekelwe inkongozelo la ku TikTok. That is the main point. So angeke King ukuthi mina ngiyahlonipha King uyakwazi lokho mina ngiyahlonipha ngiyakwazi Max akaze ngimthuka uThabani Max uThabani uma yena efila ukuthi ukuzu live wakhe ube ntswempu ngalesi sikhathi sokwazana kwakhe nami kumele ahlezi nje ethukana nami angathuki mina ngedwa afake nenkosi. Inkosi uThabani noma ngathi unayo le recording kodwa iqiniso lithi le recording ayisona izathu sokuthi uThabani athuka inkosi ngoba wathuka inkosi kakhulu before abe na le recording.
So angifuni mina kuphambaniswa izinto la kube ngathi uMaxwell ulixoki uMaxwell bangilixoki kulungile ngilixoki kodwa iqiniso kumele lihlale obala and abantu bayalazi iqiniso liphambi kwabo yonke into yenzeka phambi kwabo. Alright, okay. Angeke manje ukuthi ngoba naku ukuthi abani uzwe izinhlebo zabantu kuphi abese yabuya azothi zi-reasons zokuthi athuke inkosi ekubeni kade ayiqala. Max, ngiyakuzwa, you are making sense. Inkinga awufuni ukulalela omunye umuntu. You are making sense. Ake ngikuvumele mfethu la. Ngakho ungasho ukuthi angifuni ukulalela omunye umuntu ngoba uthi abani uthe mayekuvala wavaleka. Mina mangisathi ngenza ipoint sewufuna ukungi-interjecta and mangicela ukuthi unginike ithuba usuthi manje angifuni ukulalela omunye umuntu lawo mazwi angiwezwanga washo kuThabane. Hayi ngimtshelile ngize ngathi uma kuukuthi uThabane ninobabili ningilaleli kungamane kungcono ungalalelwana straight ngoba nakhona bese ngi-pissed off ngendlela enze ngayo uThabane. I was pissed off angifuni ukuqamba amanga. So njengamanje into engishoyo mina Max lento mfethu leli point olibekayo livalid. Phela kufanele ngilokhuze. Kungenzeka ukuthi kushawa wena kodwa ushawa ngenkosi. Kungenzeka ukuthi kushawa uThabane kodwa ushawa ngami. Uyabona? Iye ikhonto enjalo. Sengithi mina kuwena uzoze ushawe nje Max. Kwenzekeni bafethu ake sikhulume namaqiniso begcwele abantu bebangaka. Ake ngalokhu kufihlwa umuntu enza isicagogwana eceleni akhulume enye into. Ake sikhulume iqiniso ukuthi uzoze ushawe nje Max mfethu ushawelani. Kuzoze kushawe nje wena ngenkosi ushawelani. Ake simeleni lonto bafu. Thabane makukuthi mfethu uMax uyamsha uyini uzoze kungena igama lomuntu owusizo kungena igama lethu kube kwaziwa ukushana Thabane yini inkinga nawe noMax ngizombuza noMax ukuthi yini inkinga ngiphinde ngibuze yini inkinga kaMax nami uyabona nje asiqalela nje silungise la uMax uyalazi iqiniso ukuthi yena deep down ngaphakathi ubesefana nomuntu owangiphendukela sasiphila naye futhi ubekwazi lokho ngendlela yokuthi uyena umuntu engaze ngamfakela i-address yami ku WhatsApp bengikhombisa abantu ikhona leyo nto la efonini yami i-visible the time uthe uyeza sithi sePitoli wena umuntu aduna i-address yami yakhumbula sePitoli sithi nginayo vele le address yakhe endala nginayo wangisendela ngathi kendleleni abantu angaze ngabuka ngesitha but wena Max sekukhona izinto eziningi eseputshukile nama voice note nama voice call akho amaningi uhlangana nabantu abaplana itulo lokubulala mina and wena uba umuntu ukuthi uzobatholela that information uzoba nami emotweni uyongijikela ko freeway uyokwenza ukuthi nokuthi kukhona lokho kukhona like recorded kukhona and nawe akusinto ngathi uyayiphika because manje ngayifaka la speaker ngidlala umphathi uyilalele bese valo kuzothini because kukhona lokho ifake kukhona lokho kula kuhlale fake manje sifuna ukulalela angiphiki lutho kodwa kwenze lo ngoba phela angithi uKing Bhaka uthi akulokhuzwa ngazi uyakubuza lapha uthi wena ubangani nami uthi ke wena ubanga nami ukuthi unama recordings ami ngizama ukubula njengoba ngirelaxele enkosi yami ngilalele hayi ukuthi uzama ungathi mana Max ungayinarrate ngendlela yakho mina Max ungizwe kahle mhlambe le nto ofanele ngikuphindele lento yakhe kanje ungayenza kuzithithi angisona isithithi mina njengoba uthi mina wanginike location yakho ngithi mina kuwe ngizoyidlala vele kodwa ngithi mana kancane lalela mana ngizoyidlala vele ngithi mina yekela lento yakho ukuthi ucabange ngathi abantu bayithithithi njengoba dusho nakulondo ukuthi abantu balalela wena inqondo yakho bayibasela uthanda go straight to the point akunamuntu engibona ngitshela wena ukuthi lalela ngitshela wena direct uzwa ngahleli ukuthi musu umtshela into engeke size ngalutho mfowethu
Yeah, but wanginika angisona ilocation yakho isitithi like angikaze ungangithathe ngize ngathi lapho ngiyilebeli kanyoko mina angikwazi angisona nokuthi isitithi mina. angiyazi ngisho iroom yakho Yeah. kodwa wanginika ilocation akaze ngiye Yeah. lapho mina leyo location Yeah, yakho but ngizodlala khona yabo. manje. But into engitshela yona ukuthi musuwenza lento yakhe ukuthi uthi idlale ayacima uzama ukukhanda itorane engekho la. Ngazozichazela la itori engekho la. Linda la Leyo kudlalele. recording ithi mina ngifuna ukubulala wena or ngifuna ukuzamela iculo Wasukhala manje lokuthi ufe. wavukuzeka manje wachaza. Ngiyakubuza Ungakhohlwa phela ukuthi sifunani. Soya kanjani manje live sobabili uthini manje? Sukhohliwe ukuthi uthi ithini i-destination. Sikwazi phela ukuhlangana manje singakayi-achieve lento esifunayo ndoda. Mina nawe njengamanje asizwani sizitha enzima kabi. Uyabo injalo nje indaba mina nawe nje sizitha impumalanga nentshonalanga kwamanje. Uyabo uze sizuze lento ulokhuze keep up my files ulokhuze kade ngifonele lo baba lo ethi ufuna ngifike lapha kwakhe ufuna ngihambe na undodana. So uyabona ukuthi izinto seziyahlangana, so singabe sisayijampisa manje. Ngabe sisayijampisa manje mina ngiyayifuna lento engiyifunayo mfowethu. Mina ngiserious ngalento engiyifunayo, so singabe sisayona lento. Yabona njengoba engimema nje efuna afuna siyodlala isketch lapha. Jabulela kabi leyo nto leyo mina. Ngifuna ukwenza iplan ukuthi kube ukuthi undodana sihamba naye because ngalo lelo langa I think ilona ilanga eliyongenza ukuthi ngibuye ngazi konke, uyabo, maqondana naloko engikufunayo. So nje sibambe kanjalo nkabi yami sisonke. Usafuna more noma ngithi ukugxila ngale ukuthi ulizwile igama lika King Bhaka uthi ulikhiphile phakathi nendawo wathi wasuyayibamba wathi ya ubaba wendodana ungifonele kanti vele uKing Bhaka wayekufonele ezekutshela ukuthi uzokwehla nami ngemoto savumelana ukuthi sizohamba ngemoto yamentsha wena wasuyanyamalala sekufanele ngidrive nawe ngeThekwini uyakhumbula lokho. Mina Max mfethu ngifuna abantu mfethu lalela Max awuvula amadlebe kodwa ulalele abantu musa ukubanika isithombe sokudlala njengo victim. Yonke lento yenzayo yazi ukuthi kuyisketch sokuzama ukugeza igama lakho lapha kuzulalela mana ngicela. Okay, yazi ngokwenza kanjani ngizokwenza kanje khona uzolalela phansi ngithi musu ukuzama ukuzenza ivictim ukuthi yonke into uzama ukwenza engathi wena uvictim kanti iqiniso uyalazi ukuthi there is more behind the social media itself. Kunento more behind the social media oyenzile towards me and njengoba mina ngiza la ku social media bengisayifihlile leyo nto le. So mina ngiveza iqiniso kwilokhu ku social media ukuthi lo muntu uphethe into eningi azenza le ngemuva nacabanga ukuthi ifihlekile le ngemuva and wena uzozama ukuzenza engathi uyivictim la phambili kwi social media uzama ukucontrol ingqondo zabantu ucabanga ukuthi bazokulalela bengayizwa lento engibanika yona ngoba iqiniso lithi there is more that is behind social media and the social media told the less than what we have there behind the scene. King Mikey la ngikuphazamise khona ukukhuluma ngiyaxolisa. Thabane njengamanje uMax ubukeke ephumile ngabe ukhishwa wena? Khishwa yimini wama akasafuna ukuthula. Hayi wenza iphutha Thabane. Wenza iphutha. Akabuye la. Njengoba sila ku live wakho inhloso la kunabantu aba professional abalalele abafuna ukwazi ukuthi kahle kwenzakalani mangabe ekhishwa ku unfair yena ilezi zinto uMax agcine ezilwela and ngampela la ubulungiswa akabutholile ngokuthi akhishwe ngoba nakho eze ngapha mfethu Thabane yabo enye into ifuna siyibone bengabizo la ngiyamfaka bengenzela ukuthi ngisho lento engisho ngalibeke ngithisebe ngicela ukuxolisa nje kuMax siqala Max mfethu ake sixoliseni bafethu sikhombisa abantu akufanele uThabane bengabe sik live wakhe
athathe into yokuthi vele uyena okucontrola vele akhiphe noma afake kanti lento ibalulekile yabo. Mhlawumbe nje Max ake kuxolise mina kuleyo nto mfethu ngoba angifuni bengazi ukuthi kwayi mina nginalo iqiniso yabo. Ngiyaxolisa kakhulu leyo ndawo Max makuthi ukukhiphe lithaba ngoba into ozuyisho izokusiza nawe ukuthi ukwazi ukuyidefender, ukwazi ukulibona iqiniso yabo. Cha kodwa King to be honest le recording le eqeda kudlalwa sizwile impela ivoice yami impela leyana kodwa to be honest angazi ukuthi abantu bayizwa kanjani kodwa ayikho nje into esolisayo laphana because leya recording ayiyona ngisho imfihlo ingakho nje nawe King unayo le recording uyabo. Nami nginayo le recording nalo muntu owanisendela yona wanisendela ngoba azi kahle ukuthi akuyona imfihlo la akuhlethwa la igama lakho King alikho la igama likaThabani alikho la uyabo. Ngiyikhulumela nje ngezinye izinto ubaba nendodana yakhe angazi ukuthi wena King uThabani useyindodana yakho yini Max mina uma ngabe nizifaka nina kule recording kanti uThabani useyindodana yakho King mangikhuluma ngendodana I don't understand but ke angazi asidlule kuyo King angifuni ukukhomenta ngayo kakhulu I think abantu bayizwele. Ngiyabonga lapho Max mfethu ukuthi singagqili entweni okuzama ukulungisa yabo leli gama urishilo ukuthi mayisiyidlale we recording let the people decide lapho ngikuzwile futhi uThabani ukuthi ayidlale wenze kahle ukuthi ayidlale but mina into engifuna ukuyithola kahle bafethu ukuthi uMax benoThabani yini into ebaxabanisile kuze ngena amagama abantu engafanele angene. Shiyani Max mfethu bengabe nawe usulwa into sewuyibeka ngendlela yakho yokuthi izwakala noThabani eselwa ake sifaceni iqiniso bafethu yabona ukubuka abantu abawu 3800 ampheka kuma level angahlukene uma kuukuthi Max mina khona iphutha engilenzile ukuniphatha ukuthi nize nixabane aliveli la uma kuukuthi khona iphutha engilenze enkosini aliveli ngoba uyabona into kuthiwa kuthi bekuzokhulunywa kuzokhulu kodwa ngakhulunywa ake kuvele kukhulu futhi babona abantu ukuthi nami nginaqinisa emhlabeni makuthi anginaqiniso ukuze ivalwe lento bafethu kuprotecte amagama abantu uqhubeke nempilo yakho Max noThabani impilo yakhe umsebenzi wakhe nami ngidila nabantu abafuna usizo kumina kungaloku njalo isiphithiphithi ngathi kudlala isketch uyabo. Cha mina mhlawumbe aqale mina uThabani akaze ngixabane naye and into eyangixaka kakhulu la ngabona khona ukuthi uThabani nje ukuyimishini nje akuyo not ukuthi it's about ukuxabana kwethu because to be honest mina noThabani asazani uyabo okokuqala nje lo mina noThabani asazani siqala ukwazana I think ngo December if I'm not mistaken if not this year but sazana nje manje uyabo and then sazana kanjani na la ku social media mangimbuka uThabani elokhuza elwa nenyanga ejaha inyanga ngalezi zinto lezi zenyanga ke zokuqoleka kwabantu lapho ke la khona uThabani ngase mina ngimsupporta kulokho ukuze abantu babone ukuthi ngempela isociety ayifuni lento yecorruption yenyanga uyabonga ngamsupporta lapho kuleyo nto ngangifika ngisho ko live bakho uThabani izinyanga ezinye ekwazi ukungena sithuke khona live lanje kucace nje ukuthi amwith uThabani kulento nje yezinyanga uyabo kwazi kwafika la khona sekucaca khona ukuthi uThabani uselokhuza usesondele eduze kwakho naku kwakunetulo laphana lokuthi angazi omabalengu bazama ukumbulala kanjani noma ukumbulalisa wasondele eduze kwakho wathola iprotection kanjalo waba right uThabani sakujabulela konke lo kwase kuba mnandi kakhulu ke King sobabili sesi team nawe kwaba mnandi nje kakhulu uThabani mangabethu engena lana eshaya inyanga nami ngingene manginesikhathi mangingenaso anginaso sometimes angifonele ukuthi asambe sekulive yabo so leyo nto leyo yayinhle kabi uyabo between mina noThabani. Nishayelani inyanga Max mhlawumbe singabe sayijomba kakhulu abantu bafuna iqiniso manje zishawelani inyanga mayishawo
I think I just mentioned King, maybe mhlawumbe ubushawe network. I just mentioned ukuthi uThabani bedila kakhulu nalento yokuqoleka kwabantu. Uyabo lento yokuthi inyanga ziqola abantu ezinye ziba fake abantu kube ngazi ukuthi zibalaphile abantu bakhokha imali only to find out ukuthi umuntu akazange asizakale zonke lozo. I think iHot City le uThabani ayivulile le association yakhe le registered iHot City. I think idila kakhulu naleyo nto, and before ayiqale yonke lento uThabani besixoxa ukuthi ucabanga ukuqala into kanje sibonisane nawe King ukhona bekuyinto enhle konke lokho uyabo. Inyanga bezilandelela hayi ukuthi beyishawa inyanga bezilandwa inyanga ezikhona abantu zilandwa ukuthi zilungise lento. Mana Max iHot City sayibonisana nawe noma iHot City wayifica ikhona vele isebenza uthini lapha ucacise. Wafika le nkampani ikhona noma wafika wena vele ikhona wase wafike wakhuluma nawe uEda nje. Hayi ungathi sabonisana wayivula tha shona iqinisa ukuthi ngamfica esebenzela ngase ngizwana naye ungathi ngafike ngahlala naye phansi sabona ungayisho into kanjalo. Chaza nje lapho kube clear ungathi wabonisana nami because I am the founder and no one assisted me here. No, lapho thank you for correction. I think ngikhulume ngigijima lapha kahle into engiqo vele njoba ngishilo mina ukuthi ngikumentionile lo ukuthi ngafica uThabani ebusy elekelela abantu eqolweni kwabo ngafika mina ngamsupporta ngikubalulile lokho and then ukuthi sewuzoqala ke manje lento ibe semthethweni ibe officially we register kukho ilapho ke la umuntu waye present ikhona la khona sekuhlongozwa lezo ndaba zokuthi lento ayibe officially lento ibe semthethweni mangabe iba namaphepha ibe namaphepha. Then I was there I had some of the opinions amaphepha Max afakazela mina ngithi mina kuwe this thing existed wena wangena wasuyangibuza ukuthi wasuthi hayi lento leni ifuna ukuthi uyiqikelele ukuthi ibe right ibe namaphepha ngathi mina kwena akhona ungathi ngawaqala nginawe. I hate that part. Unganiki isimendlela ukuthi waqala nami shona ukuthi wawabuza ngakutshela ukuthi akhona ungathi waqala nami. I'm busy fixing your tongue ukuthi ungalibela uyimatanise engathi khona wakwenzela iHot City. Angazi ke ukuthi iargument ikuphi la ngoba ngiclear nje mina into engishoyo ngamfica uThabani eneHot City kodwa mangabe sekuthiwa ke manje sekumele iregister. I'm one of the people nami ngasho ngathi no lento ngempela ngabe umbono omuhle uwe owavela nalo mbono angazi ukuthi argument ivuka makunjani la ukuthi uwe owaqala lento uwe owaba nombono then thina sase sikukhuthaza noma sase sikusupporta kuleyo nto leyo ngithi ke mina ke saze senza iconference call supporting leyo vision yakho. Angazi ukuthi maybe mhlawumbe ngibeka ngendlela mhlawumbe ngihlulo ukubeka ngazi. Ya ngicela ukungena anongidedela ngikhulu ngithi igcineni mina umuntu ofakazi ongekaqamba manje yabo. Ulokhuzana uThabane vele nami ngimthole ewenza umsebenzi ikhona iHot City ekhona amaphepha kodwa kulamaphepha akhe kukhona obekushotha uyabo. So bengabe sikhuluma sesithi thina Thabane qinisekisa ukuthi ngoba udila nento ezicayi la and udila nabantu abakuma level angafani vala wonke ama loopholes ukuze angabukhona omunye umuntu oyokubamba ngecourt afike ukuthi awucomplyanga nokuyi uyabo. That was our take sidawo wathi no King nawe Max wonke amapha khona iHot City is registered sathi kodwa uyayibona yini ilubuholi la sayikhompa khona ngenhlahla wayibona futhi wayifixa leyo nto. That is where we are uyabo. So ngiyavumelana mina ngale difference kaMax futhi ngiyamuzwa uThabane. That is why bafethu into engiyicela ngicela ukuthi njengoba lento siyikhuluma ake sisebenziseni nothing but the truth. Uma iqiniso lingigweba mina njengo King ngitsheleni bafethu mhlangene King ubhedile la bafethu akekho umuntu ongalenzi iphutha emhlabeni. Uma futhi iqiniso lingangigwebi ningayenzi into ezokwenza ukuthi abantu
kuthi one day sekumele kube ichaze ngidlalayo abasangithembi ichaze ngidlala ngoba inini eseningene ngaba not credible. Cha ngiyakuzwa King lokho kushoyo angeke ngikuphikise uThabani ngiyamuzwa lokho kushoyo angeke ngikuphikise kodwa ke mina ke nginayo nane draft lana la khona uThabani wayesa drafta nje umbono ukuthi kuzoba into kanjani walandelisa ngemessage egcineni esho ukuthi ngifuna ukubaphatha laba so nginayo leyo evidence engikhulumayo mina bafowethu mhlawumbe ngumuntu obukeke ngathi uyajoka mayikhuluma noma engathi mhlawumbe unamanga ngazi mhlawumbe indlela engidalwe ngayo kodwa mina ngiyikhuluma into engingenabo ubufakazi bayo into engiyikhuluma nje isikhathi esiningi inobufakazi bayo uyazi ukuthi izinto eziningi mina engizoyikhuluma njengamanje angeke ngikhulume ngento engingenabo ubufakazi bayo kuyikona ukuthi angihambe mina ngiveza ubufakazi kuma platform arongi kuzo zonke indawo ubufakazi bonke mina nginabo nezinkulumo nezingxoxo nama voice notes and recording everything I have angikhulumi into engingenabo ubufakazi bayo because mina ngumuntu omthetho ngiyawazi umthetho ukuthi usebenza kanjani kodwa anginayo lengqondo yokuhambe ngidisplaya izinto ngenhloso yokuexpose abantu kuma platform wrong. I don't do those things. Uyabo? Lana into eyasiqhatha noThabani. Yebo King. Yeah. Nibangani bafethu abantu bafuna ukwazi ake singenene ithini nibangani ukuze mhlawumbe nabantu kuma comment bazocontribute ngesolution. Yeah. Bese ngilapho King. So bafethu singalahla abantu umqondo uma besengizalapho King ithani King isikhathwe uwena yabona bese ngiza lapho King vele King ngizoyiqala kanjalo lento ngizoyiqala kanjalo impela King into oqala uThabani wazitshela angazi ngabeka ngaliphi igama wa misunderstanda ivideo engangiyenzile engangibhekise kungizwe emchunu waphindwa misunderstanda ivideo engangiyenzile engangibhekise kuphe emavideo nami la khona ngingakaze khona uThabani sazwana singabangani ngangenayo inhloso yokophoza uThabani uyazi ukuthi makhona izinto engangidinga ukumbonisa kuzo sasifonelana njengoba ngisho ukuthi besingabangani besifonelana Thabani lokhu mfethu nganjani mhlambe sikubeke ngalendlela yabo besifonelana nje kwisiphilela njengamajida wonke yabo so I think indaba yonakala la khona ungizwe emchunu waba kwi-podcast wakhuluma amazwi kanti on the later stage noThabani uzwakhuluma amazwi afana nakhulunywa ungizwe mina mangenza ivideo ngiaddressa ungizwe ngenza ivideo ngingakaboni ukuthi noThabani useconfirme amazwi kangizwe emchunu ilapho ke la ngathi khona mangibona uThabani engakangithinti ngamthinta mina uThabani I think kwakuyisekuseni uyazi uThabani wayifakaza lonto khona la ngamthinta uThabani ngathi ndoda engase wenzeka imistake la ungamangali mawubona ivideo eso beyingaqondile kuwe kodwa beyiqonde komunye umfana obizwa ngophe ngaze ngathi mina ngamchaza ngathi unamehle ngathi iChina lo mfana loyo ngaphinda futhi ngathi ivideo number 2 beyiqonde statementini esenziwe ungizwe emchunu kwi-podcast malungana nendaba yezimoto zamakhosi of which I think uThabani ke leyo nto leyo mhlawumbe ngazi why misunderstand kanjani noma ngingasho ukuthi why misunderstand ngoba ungathi ngiyamehlisa mhlawumbe ke mhlawumbe why understanda ngenye indlela mina ngangingekho kuyo uThabani ngangiyomfonela mhlawumbe sixabane efonini ngangeke ngenza ivideo ngoThabani uyabo wena King manginenkinga nawe bengiyokufonela sixabane efonini hayi ukuthi ngenza ivideo ngawe King ingakho nje ngakhetha ukuvele ngithule ngingaphendula ama calls ngingenzi lutho ngoba benginenkinga ukuthi ngizoba confronta kanjani labantu ngoba ngibakhonzile kodwa futhi manje kubukeke ngathi bayangishaya uyabona nje ngesikhathi ngithula King ngase ngiwatholile mina ama recording wena King mawuxoxa noThabani ngami noma uxoxa nabanye abafowethu engeke ngibafake la
ba irrelevant kule topic engeke ngibafaka uxoxa nabo ngase ngitholile zonke lozo zinto ngathi decide mina ukwenzani ngakuhlonipha King ngamhlonipha uThabani ngathula ngangenza lutho guys ngangaxabana nani ngangenza nje lutho ngathula uyabo then sangibuya ngoba uThabani esengidalapha and bangangibuye mina nakhona uThabani mayengidalapha ngoba kade ngangidalajwa mina ngibuya ngoba sekuthinteka nenkosi isithinteka inkosi yangena impela ngiyabona ukuthi ngena izivela ngentamo endabeni yami ilapho ke la ngabuya khona mina sengibona ukuthi hayibo akulimali mina ngedwa kodwa kulimala nomunye umuntu oseceleni then ngangena lapho ke mina mhlambe ngizozama ukwelekelela ukuthi lo muntu akakhishwe kuleyo nto kuqondwa nenami ngqo uyabo so ileyo nto ke King eyaqala umsindo nakhona abantu bawofakazi uThabani ufakazi wena King ufakazi akaze ngimtalaphe uThabani akaze ngikhiphe neyodwa inhlamba ibheke kuThabani ngenxa yokuthi angikaze ngibe neinhloso zokuxabana nomuntu engimthitha njengomngani wami njengawe King angikaze ngikwenze lokho ingakho uThabani ngingakaze ngimdelele mina uyabona so yonke lento isukele nje kwi-misunderstanding noma kwi-wrong interpretation of ama-video ami ayiqondene nabanye abantu uThabani wasigqoka leso sicathulo leso esasikade singathengelwe yona by mistake noma sengimtshelile ukuthi Thabani ungamangali uzobona into kanje ayiqondile kuwe ngamtshela lokho before ayibona ivideo wathi mayibona ivideo uThabani wavela wayithatha personally wayiqondanisa naye wabuya ke wazongiphihliza uyabo ofuthi namanje King ufakazi namanje noma sengiphihlizile angikaze mina ngimphihlize back angikaze ngimphihlize back uThabani Max uyiqala qala number 2 mangisale sengiqedela Thabani uzothatha manje number 2 uThabani King njengabangani sasixoxa nje ukuthi hey une issue yakhe ekanje ngangifuna ukuyidisclose uyidisclose yena kune issue yakhe kanje inabameli bashaya ngemoto yonwaba bahamba kancane ucela ngimelekelele sithathe lento iye kwabanye abameli abasha asebatholile wanginika ilocation yakhe uThabani kamnandi ngasuka endlini saplana idate ngasuka endlini ngadriver ngithi ngiyakuThabani endleleni ngangivele ngingekho right ngalezo nsuku endleleni ukugula kwangiqinisa ngamfonela uThabani emfethu ngiyajika ngu-freeway la ngiyajika manje ukugula kuyangiqinisa ngeke ngifike ngisho etown ngicela ukuphuthuma kudokotela unayo uThabani leyo nto ngaze ngamshuthela isithombe sengikudokotela udokotela engilapha benginayo mina ilocation kaThabani before ashifte and isikhathi eside before uThabani ashifte izinto eziningi uThabani beseyiqalile la ku TikTok if mina benginenhloso yokuthi ngempela ngifuna uThabani ngimfuna uthuli ngabe ngirelaxe kanje Nkosi yami ngaba ngizange ngiye khona ke ngiyophenya laphana noma eseshiftile ukuthi lo muntu uphume washona lo muntu wenze ngaba ngikwenzanga yonke leyo effort leyo nganeza kwethu mina anginayo leyo nhliziyo embi yokulandelela umuntu ngithi ngifuna abulawe or ngifuna abenja anginayo leyo nto Nkosi yami anginayo nje ngizidlwangudlwangu ngomlomo emavidweni thank you Max lento yokuthi umuntu athi bengabe eaddressa ukwazi ukuphosa lembuzo suke emncanyana in between inobuhle futhi iba nobubi ngoba iyakwazi sometimes ukuguide mayisiguide nabantu ezintweni abafisayo ukuzazi kwi-presentation yakho because le presentation ayikho prepared uyabo so not ukuthi all the time umuntu usuke kuphazamisa uthi mawusa present bengabe esethi ngicela ukubuza ukuthi uyabo kodwa ke ayifani ilokhuzana i-understanding but into mina Max kade ngilana ngithi ngifuna ukuthi icace kahle khona into oyishilo ngathi ufika uThabani ethi une recording ngesikhathi ukhwindaba zokum-assassinator or something uyabo so mina bengathokoza nawe bengabe ama recordings ekhona la implicator khona mina
noma uThabane noma ubani lawo ma recording nje uwadlale uyabo ukuze abantu bangagcini benokuthi emqondweni hayi khona enye into engale yento ekhulunywayo because intanta yami kulomhlaba esikona ayikho into engiyoyikhuluma engiyosaba ukuyimela mangabe sekuthiwa kufika isikhathi se-confrontation ayikho into engiyoyisaba mina lokho nje rest assured into yonke mina ngiyayiqonda ithi ngqo uyabo uma kuukuthi ama video sonke abadlali ngeke ngikuphoqe futhi ukuthi wadlale mhlawumbe ngezathu zakho naso kodwa angixoleleke ukuthi abanye ngoba sinabantu kuma comment simphoqile ukuthi ayidlale leyo ubengafuni ukuyidlala uyabo kodwa mawuthi wena wakha wadlali useyosixolela Thabani angasho ukuthi kodwa sicheme nawe ngoba ikhona inkulumo ebuyijika ukuthi hayibo why mina ngidlaliswe kodwa why lona angadlali Thabani ngicela mfethu ukulithatha mina ithuba bafethu ngilibuyisele kuwe nibangani because into efuna understand wena ukuthi sekunamagama abantu angenayo engamela ngene kubangwani kahle sekunama recording nami engathi kuona sengithatha ama side ngize ngithatha iside nje kubangwani ngize ngithatha iside mina yini lebangwayo asilungiseni into ebangwayo madoda yabo ukuthi iyathembana after lokho noma isathembani sokuyini lokho kodwa akulungisweni lento ebangwayo abantu abakhuluma ngo-4,000 u-4,000 kade ngimkhokhelile uThabane mhlawumbe nje sidlule kuleyo ka-4,000 uThabane unayo i-proof of payment ya-4,000 so ngezela ukuthi sidlule leyo ngoba abantu ngiyabona lapha e-comment section balo bethi 4,000 uThabane dala ngimkhokhelile leyo mali leyo unayo nayo i-proof of payment yeah okay all right asize la kule ndaba le yabona mina ukukhanda wami ama video la ngangiwakhanda ngenhloso zokuthi kusizakala abantu ivideo le yemoto zamakhosi ngangiyikhande because ngangithole iapproach ngize nginama evidence ama court cases amanye amakhosi agcotshiwe ophongolo uThulasizwe awalimazayo awafake ngaphansi awasabise enze yonke into like i-evidence yonke ikhona nento egcina i-evidence evelayo ukuthi uMisi Zulu uyamsaba uThulasizwe but ke angazi ukuthi ke ngiqhubeke noma ngenze njani so sengiza la ekuthenini angikwazi ukuthi mangabe mina ngenza umsebenzi wami ngilwela abantu akuthiwa labantu laba bazocela usizo lokuthi sicela usilekelele sinenkinga lana sicotshiwe nenkantolo isibekile kufanele ngabe sesiya operate kodwa la sivinjwa uThulasizwe lana sinenkinga imoto asitholile kodwa lana sivinjwa uThulasizwe angeke ngikwazi ukuthi mina kuthiwe ngiyasaba ukukhuluma lo ngibe ngathatha isinqumo sokukhuluma nepublic into eyonakele emva kwaloko Max wena ngikhanda ivideo ngicomplaina ngayo uThulasizwe wena ukhanda ivideo yamncoma right ke uthi wena boyikhandele ungizwe usho njalo uthi boyikhandele ungizwe sengezwa then mangabe usuyikhandele ungizwe avela kanjani ama cases aseqhamuka ngaphansi lawa ama recordings ase umshosha phansi manje akhuluma ngegama londodana nami umuntu ofanele ube naye eThekwini umuntu ofanele ku-obtain ama address akhe usuyasetshenziswa wena ucinga mina wena aphuma kanjani aputshuka azafike la esekhona ngendlela yokuthi wena usucacile ukuthi uyisithi ususebenza nezitha ecasulwa indlela engisebenzela ngayo epublic ngokweqiniso kwenzeka kanjani ke lo yiwo ke lokho kusixabanisayo ukuthi wena ngapha ngikuphilisa kahle njengomfowethu ngikusondeza eduzane wena ngale ubonisa isonka wena ubona ukuthi hayi no ngizopopa la ngizothola isinkwa la ngizothola isinkwa la wothi ngithathele offer ngidayisa uThabane ayi lokho akukho kuhle kimi akukho kuhle lokho kimi that's why ngibuya wena ngitshete lento yokulwisa vele ngikulwisa ngoba ngiyakubona ukuthi uyimenemene awukwazi ukuphila nami kodwa futhi uyohlangana nabantu asebekhuluma ngami ukuthi thola iaddress yakhe thola lokhu lo mfana lona kwenze njani hayi lokho umenemene lo
Yabo, mina ngeke ngikwazi ukuba emene kuwe ngoba noma ngaqhamuka umuntu nemali engakanani ayikho into engishayeke ngayo ukuthi sengaze ngiyithi ngidayisa uMax mina bekuphilela Nisakuyo yini ngeqiniso. indaba yokuthi sibangani noma sekuqhubeka umntalapho nje? Hayi lutho ngiyakutshela nje ukuthi sibanga yona lento yonke nale yama record akho siyayibanga yonke lento. Max kade uright uvele ngekhamera nami Thabane ngicela ungisendele ikhamera ngithi ngiyazama ukuvela ngayo ikhamera akwenzeki ngicela uvele ungisendele mfethu uyabo Angisazama ukuvuka la manje nenkemane seyiyashe esiswini ngisazama ukuvuka ingakho ngithe ukuyivala kancane. Kodwa ngikhona impela nje ifoni sesandleni. Focusile. Hey madoda laze labhethuka izwe kodwa ingekho into ebangwayo uyazi ke bafethu mhlawumbe ake ngichazele nje public kwenzekile uthe bengabe kukhona le misunderstanding eyokuthi uThabane uthe bekhuluma indaba yemoto ngoba Thabane nami wathi mawuyithinta le yemoto ngaze ngasho ngangikade ngiyibhizi edamini ngathi no ngiyayizwa lento oyithintayo but ngisacela ukubuza Thabane ukuthi unayo yini evidence yalamakhosi othi aya complain wawabala angisazi wathi mangaki uyabo so ngiyakhumbula futhi ngiyibona nami ivideo kaMax incoma yabo futhi ngiyayazi nale video kangizwe uMax ayishoyo ngiyawazi zonke la that is why mina ngithe mangabe ngibona ukuthi awu understandile Thabane ukuthi lo muntu uyacounter attacker ngazama ukumfonela kuMax mina ngithi ngifuna ukuthi sikhulumeni because nawe ngangikubona ukuthi mase kuvuke izinto zakho nawe Thabane uzivuka kucaca ukuthi hayi ibhubesike le uyabo incazelo le uMax ayishoyo ukuthi hayi uMax akaqondile wena Thabane usengikhulumile naye ibhadi labakhona ke angibange ngimthole uMax ocingweni uyabo angibange ngimthole uMax ocingweni kwaze kwaba lo mhlaba uyabheduka ngikhumbula ukuthi ngazi ngamthola sekumele ngingenwe ku live nakhona ku live wangene sengena ngendlela yakhe ngengilo ngiyichaza la emva kwalokho ngasho ngathi hayi ngiyazigeza mina izandla zami uyabo kodwa mawuthi uyayibheka lento bafethu akuyona into engathiwa ikhatha abantu kuze kubheduka umhlaba kuze kungena amagama abantu abahlonishwayo ngoba mawuthi uyayibheka into ebakwayo uma eseshila uMax ukuthi no bengiqonde mina ukutala bhungizwe asho noThabane ukuthi no umntala i-timing yakhona was not perfect bengimele njengomfowenu uwa understand ama video engwenzayo ukuthi ngiwenzile noma futhi sikufonela ukwazi ukuthola kahle ukucacisa ke ndaba that is the thing kodwa kahle kahle bafethu lento le ayikho into ebangwayo zonke lezi zinto ezishiwoyo nezikhandwayo manje nekuthiwa impi ibheke ngalena kuZondi impi ibheke ayikho impi ibheke kuZondi kube ne misunderstanding la futhi mangasolveka le misunderstanding kube kuphelile futhi ngalento yabo